PGR puthak angtong ingtika tharatum dharna doba mahot police atum neb ingnang ponde Pinini final cap arni adaba pora lompen di fu council adon rialong angtong ingtika tharatum PGR along lialong election bek nang jipu kachisong bo mahon lapen sar the phangcho along lialong keche ke biaso tumaphan election bek nang jipu dharna doba mahot si police atuma bang men bang pak ajok angtong ingtika thar lapen ari sang ho atum pen neb ingnang poncheksi thana long an ponderlo lapen pherangkia tumta thana long an palidunsi ahogalam karjudunji aphandamlo bonsitami pherangkia tuma phanta thana long an arlo palut long liderlo tangti pherangkia tum jongdam longli arju long lider pulote pherangkia tum kupisi aliduji tangti Indian constitutional long ketok freedom of speech pu ketok jongkok tang deta palodam long lider Di Fupen nilito mapherangki Rustam Hansin ang kilo Berta Public TV Karbi Anglong. La bangke itum Karbi Anglong radyata itum ke chiniat lo ke dam tangarni ilitum dak phelangpi pero nialong ilitum Karbi itum han thengang agdet la so thengang agdet pena bangke itum parti dhormo kidu keplang cepatin pepin pensi dak phelangpi la towar pilong itum katu ko be ingni thipsi chesong no hala bangso ka chesong arni radyata thekprong lo omor sing tiso ke hai la pen do sing ong hang ke hai alang litum CM tuliram ong hang alam toy pensi haladak rara theng no banglo la pen haladak rara theng no amasi omor sing tiso ke hai ta jailo ing koyar ni ke itum ching bayanang la pen non there project lo mars troxia ni atumi no la bangso ni ke sarthe phangchu along le long pen hala poromanando bhagot la pen cho hana tum dak long le ka charai thi babang ke nake dak pen tharle po mate election tempo pusi hala dak si chak te kang lo tangte atumi an ke election da ave thang da ve te kupia pham si rara phan ka chu bainang ponte rara phan kupi lo lang plot ken te lage lupik itung ke munit kali marat mari apisa sai se man itung kente lake manpeng ave man itung ke hadak ke hadak rara phan ke than ki mum pon ke japon ke itung ka do velo ante hala ni tum rara phan ke than alam chake kupilon lake kupilon don tum rara phan ke thak kente lasi pini em omosing ti so CM tuliram rong hanga tum non nang barsi rara phan chathanang ponon pipotlo eviction game kita kente la pen eviction jong si claimun e pulutang de kupilo rar phan jong thuinang pocho bainang pokente claimun e damun e claim thek thelo pulutang de hala soni si chathan dak nang ile thek the pulutang de la pen thek the pulute ar pulong niri nili puji pu bangke nili daso ar pulong ni jong si thek the pulutang de akapre cho claim moi business cho claim moi site ki noi akapre claim noi seta la so councilang hoyong do sing ni putang te rara phana ke mang la pen alam chak bang chiba pleng thek nei la si pini tu be jo ni tum birta long lo phang cho hem long bang ke omor sing ki so ke haye komane phana dak toy si kapamang hudam hala komane dera hem long le ta pini case claim bom lo mo hala so dera hem along le pen si eviction claim ra pen nang mo phi claim nang an ki do thulang nona bangke election a por lo code of conduct alam nang lepo police army long le lo nona bangke claim on lo mo aphi matik lo lai gupi lo lake kachong thui kalirang man lake la si ha ka che song cheng hutai tum che than lo ka che song ke sok puna meson elom su pu ching hi phrong mat met chok bang kali der nei pini theng mi theng nei lam cha ka teng lo march troxia ni election claim ji pulo ing hong lo claim ke der lo che song phedang ponon kasi pini nang bar noi pini dak itum party chipu pepin pen asong chipu pepin pen adharmo chipu pepin pen ki du ke plang chipu pepin pen pini nang bar noi rara phan ka chong thuye tum phan gela ke ni likali jok dali bang jok abang phule cho baisida itum lang ding nang elo laki itum kroi nang elo lasi pini song ke do an pen jong ke do an pini dak taso ka che song aklama long bang si ini tum la non dak
Komat mana chong thuya tuma phan it tum ke pini terek nang pulo ke lahilo tum chong lo তেৰণি অঞ্চলত যিটো BGR মাটিৰ পৰা ইলেকশ্যন কৰিব লাগে দাবী উঠাইছিলোঁ আমি তাতে ভোট লোকেট কৰিছিলোঁ সেই সময়ত আমাৰ MLA ডাঙৰীয়া দৰসিং ৰংহাং আৰু EM ডাঙৰীয়া অমৰসিং কিশোৰে তাত আহিছিলে তেখেত ক'লে যে CM কিছুটি দিছিলে আমাৰ EM অমৰসিং কিশোৰ CM ডাইৰেকশ্যনত সেইকাৰণে আজি আমি ইয়াত আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আমি প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ আৰু আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ EM অমৰসিং কিশোৰে মিছা কথা কৈছে ৰাইজক আমি বিট্ৰে কৰিছে তো আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যেতিয়ালৈকে ভাংচোৰ ডাঙৰীয়া মাটিৰ পৰা যেতিয়ালৈকে ইলেকশ্যন নহয় আমি ইয়াতে আমি প্ৰটেষ্ট কৰি থাকিম আৰু যেতিয়ালৈকে BGR মাটিৰ পৰা ইলেকশ্যনৰ বিষয়ে ট্ৰান্সপেৰেণ্টলি ৰাইজক জনাব লাগিব যে এতিয়া কোনটো পদক্ষেপ এটা লৈ আছে কি কৰি আছে সেইটো ট্ৰান্সপেৰেণ্টলি ৰাইজক জনাব লাগিব নহ'লে আমি ইয়াৰ পৰা আমি নথো আমি প্ৰটেষ্ট কৰি থাকিম সেইটোৱে Kenapa Pak nama dun?